Ассаламалейкум, жалпы алайлык туугандар, мынал чебер тереп алдында дагы убактылуу жол жабык экен, себеби ремонт иштери болуп атыптыр. Анан дагы жаңылык, ушул жагынан мына панорама түшүп атат. Панорама Кирчик тереп алдындагыдай панорама түшүп атат. Жол жабык. Saat 6'larda açılar ekan. Sarkı saat 8'den başlap düşkü saat 1'ge çeyin açık bulut jabık bolat ekan, 1'den 12'den 1'ge çeyin açık bolat ekan, andan keyin 6'ga çeyin jabık bolat ekan. Şamal da uğulbay kalıp atat. Vay.